Now we Assin North yet constituency no 2012. Yeah. Oka presidential and parliamentary elections bumwa. Yaya elections mako nsia. Yeah. Tieniye yaya elections mako nsia. Presidential election, presidential parliamentary. 2012 no yet constituency no. NDC win presidential and parliamentary. Yeah. And at 2016 NPP win presidential and parliamentary. And at 2020 paye and NPP Nanado Danko Kufuado win presidential and NDC win parliamentary. And Assin North and your NDC stronghold. Assin North and your NPP stronghold. Sure. Assin North is a typical swing constituency. Yeah. And now Yako by election until results every Assin North Abano. It's a clear indication say Akufuado ne and the NPP abino omo Ghana for. It does the conclusion. Na Ghana for are willing to break the 8. 8 ne the Ghana for be break it. But they are going to break the 8 years of corruption under Akufuado. They are going to break the 8 years of incompetence under Akufuado. They are going to break the 8 years of economic mismanagement by Baumia. They are going to break the 8 years of family and friends. They are going to break the 8 years of underdevelopment. I see. Na enema eko so ewo Assin North no. Na mesre na makakakra. Eduana ba won se ne nanado se wo buman no. Nanado ne Baumia ne MPP se ne o mu buman no. Omamwamu no ye amimamamuo. Eden. Amim asantini. So ye asantini ye kasa amimu a wote ase. Sie pa. Amim atrimoden awudie amamuo. Akufuado amamuo ne Baumia amamuo mu bu ni sesei no. Minsura ameka say ye West chain Nebukadnezar ene Emperor Nero unim Nero akwana na ochie Christopher a na ohye omo physical no. Akufuado amamuo ne ye West chain. Why am I saying this? Akufuado ne Baumia sesei na omo bu man no. Omo bu oman ne te say dua na ba wo akokɔ. Na akokɔ no ntwa ne ti. Na wachi na nimu no so. Na wututu ne ho. Na akokɔ ni su na moja pram no na akokɔ ni su na won so wo sere. That is terrible. Uwia na wasa de akokɔ na si hɔ. O say monhwe wo akokɔ na ma hye na ne ya no. Me sa de burogu fom a ne wura be fi ene ya me de ahye ni nyina na buro no be sa ye dai adi na wo de burogu fom. Akoko ni di ni na wo sere omo use strategy ni wo suma kumawu na wake ye di no omo fi say be wake wo ba bia aduana ba ya di politics a chia chekakra na mi donya mesa ade esi wo Assin North no mi hu bi da Really? Sika MPP fo be cha ya aduana ba me magia tumu say asemo amanfo ka say sa 2 million ne 1 million no a akufuado ne Baumia kotwa ye no omo di container be 100 asie na duana be yampa. Ina me ka kire waduana Abass. MPP for election we omo koy na omo ni strategy. Enu nti na wuntumi ni abronya na edi omo campaign nim no. Wuntumi ko ba bia nko ka we o say osunu ni chance ni no osa uhu videos ni bi. No atu sika no okọ. Omo ye omo adwene say ni omo timi talk ma wufo adwene no. Omo kota Assin North fo adwene. Na duana ba chief of staff ada oba bullion van dinachi and aduana ba sika gugu no me na me ka kire aduana ba aduana ba me ba aduana ba there's the highest allegation you can ever make. No, hold on. Good. You are talking about the chief of staff of the republic. Me na me ka kire kuma wonyo no be share so for I don't have a problem. But this allegation, I was not there. Allegation, me any evidence you can to confirm. Yourself from but it. no, I take full responsibility. Taking it on my radio, Mr. Nurudeen. Asem wa ye no kra ye ntu se. It say dia na opesa me. Yeah, me person because you want to have to withdraw that statement. Say aduana ba na kaba wo na wo ade bia na hu na wo say wo bua wa hu kumfo. Asem bia wo tena haka bia no pa asem bia waka bia na wo. At least I may have some evidence be ye bia na wo de na ma video evidence. But I disassociate myself and my network from Assemble you will be responsible. No, please. Assemble you will be fully responsible. I will take full responsibility. Because me need any evidence to confirm this. Mr. Sika 2 million kwa o. Bondro. Egugu fie wura swami mu. Ena ya chicha man kofo bi dia hwe enkofo ni koji sika ne ba na omo de ba na ohua ho a. Utimi hu se sika we dey straight from machine. Where nya bi ba ohua. Say amanfo koji ano me the videos mako
Ediana ba he me the videos ma Akoma be 10 Sunday producer. Okay. Ni nyina nipa bia ni nyina obi ase sika woje ye no woje 2 million. Obi ase woje 200 Ghana cedis. Ediana ba oman a yesi sika nim. Oman a ne Akufo-Addo ne Dr. Baumia. We bi ni ana. Go hwe enu ne kura no be. What sika no tu anya ono kwa bi ka ho. MPP ni a wo sha MPP atare. Ediana ba ye wie ye ode boto. Ediana ba tie. Ediana ba MPP ni ye wie ye ode boto ne nam say wa sha MPP atare o. So o man to am o dia obi a oje 2 million ni bia on san famra. So there is no denying MPP, there is no Jombo Dukra Jatum says can your mo check na transportation. And there will go to me and Medina wa ha. Ediana ba o man a yesi eni sika nti na ye ko IMF. O man a yesi eni sika nti ne o mo amakọ pension o musika ye fa. O man a Akufo-Addo si eni sika nti na o de taxes ebu o man ni kun mu no. MPP for timi nya sa sika do so poi ko che no Assin North dia. Enu nti na me se Akufo-Addo aban amamuo na obu no. Eye worse than Nebukadnezar amamuo. Enti na ma Ghana ni bia nyuntum se Ghana ye ni sika. Sika de pedie si wa Assin North no. Ediana ba o ma ye wo sika buso. Na Akufo-Addo Baumia ne MPP for asesa sika na sie. Akoma FM 87.9. Omo asesa sika na sie. Edru election dia omo koyi ye de ye ba. Na Ediana ba. Me kwa Assin North no me sa me wura sa hoyi se me ye obi asabi me free Ashanti region na sa me ye mama nyosem wa Ashanti region because Ediana ba MPP fu anka so omo bu Asante Mai kwase a I see Ediana ba kumawu sa Asante Mai yakasa MPP dia o dia ponche kura be gina ho na o dia MPP flag gu ni komu ambe enti o ma fa ye sa adwene ni yetrim na o dia o be che sika kura kumawu to jimi na na wo che o ene 1 cedi ene 2 cedi Assin North de Assin North de uche 2 million enye 2 million ko Ediana ba ense kan en chance dan cement part Akpeteshie nyina na MPP for na me Ediana ba me ye kremoni na me kasa asem we me boa nyame musa me omu raba omo se Akpeteshie wa nyina ya to akwarensafo omo mere hey Ediana ba mi hu bi da. Ko ye niama. Mi hu bi da in my life, eh? Sa akwarensafo nyina hu raba. Ediana ba video wo ho opa won deny me yaba. Jesus Christ. Ediana ba sa Ashanti region ya mo stronghold. Ya ye ho fofofo ama MPP fo aye ye afa ye nso ye fofofo. Enti sa wo de obeche sika. Chande sa pepepe across border. Kumba wu ko che 10 cedis ne 20 cedis. Assin North na wu che 2 million. Se wey Asante Mai amfa anya adisuade de a na toje ya MPP omumumo enu nti na ne yetimi ko to box side wo nyina hini ni ye de koye interchange wo baabi wa bra Kumase wa bra Kumase wa bra Ashanti region wa bra Ashanti region ye hia interchanges mako nso because so see Ashanti region there utwa omuti kura aba no omo be dey omo betu ntie nko pa bi wo baabi regions are yes swing regions and the development e ko ho Edi Asante Mai se besa di sanko fo we yachi. Asante ada mi kasa ko ba bia kra. Mi kasa ko ba bia kra. Dabi na tam wo. Ekani 2 minutes. Dabi Ediana ba mesam na wa interject me Ediana ba. Ediana ba ma men kasa. Over kasa dabi. Kuna makasa se. Mesam no Ediana ba men kan ru ba bia wo. Mame, over sa ba bia mi te wo kan. Ediana ba. 2 minutes left. Exactly 27. Enti Asante Mai mama ye ninte. Ma mo me man kofo we mu ye. Me ma mo ma ye nina. Eno dia man kan ye. Eno dia ye. Man kan ye. Asante Mai for ncham Asante Mai mo ma ye nina ho. Because wo che sika. Adenti na wo kocha 20 Ghana e wo kumawu e ye strong goal. Na wo kocha 2 million wa Assin North. Na wo bu ye say ye nim nyansa. Ajo put your phone on silence. Why so na fra me unim say me wo radio so na wo fra me.